ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯧꯍꯟꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯤ ꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ इमालोन चाखट हनगदबनी हाइना मीडियादा फोंदोक्लबसु लुचिंगबिसिंग यावना लारिक लाइसु हैरबसिंगना इमालोन बुदि नाथैदुना थंबगुम तौरी पाउ संदोक्नों पिजरी कना लेजद्रब मियोइसिंग यावना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कानब पीगदौरिबा मियामगिदमक्ता थादरकपा चाकथुंग असि लनाई लुप खरना डिपार्टमेंट की मियोइ खरगा लौतुनरगा मपुंग फाना यौहंदबा असि मरी लेनबा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना येंगसिंदुना चप चाब चाकथुंग अदु मखोय मखोयदा फंगनगदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi takyalda laiba government children home gi nauna saba building hangdokpagi thauramda phongdokre chief minister na makhata na haikibada Ministry of Social Justice and the Ministry of Social Welfare gi funding makhada Social Welfare Department na tongan ba scheme kaya gi makhada kana leijadraba miyoi sing yaungna maru oina nupi angang singda chauraba kanaba piri kanaba si mapung phana yahannaba hotnagadabani district singi manung hanjinba jaga singda kana leijadraba angang singi home thamnaba hotnari सरकार खक्तना मखोगी फंगफम थोपा अदु फंगहन्नबु होटनाबदा खुदोंग चादबा लैबना लनाई NGO सिंगनसु थमोय सेंगना थबक तौबियु हाइखि अखोय अयामबना सेंट्रल फंडिंग हाइबा तारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अदुगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर मसीदगी थादरक पैसा से ngasi mafam masida masigi children home si sabada akoina paisa si maram chana quality leina tawbiriba sumaina masisu honorable minister na natraga official sing director principal secretary sina karai dano ma hanagi se repairing tokthokpa natraga hanagi samsigi mathapta matau mana mama chajalaga करोड़ मरी मंगा से तुम लौथोअमगे हाइतादे तुम लौथोप यायबा तुम for last many years सुमाइन तौदना तौबा मयाम सु यौरमबसु याय पैसा जी मरम चाना क्वालिटी मेंटेन तौना लाइबा फन खरा लापसे लीकेज लेहंद्रबा तारगदी कोई डिपार्टमेंट असि यामना वेलफेयर हाइबा सोशल वेलफेयर हाइबसे मसिगी अर्थ अदुगा मसिगी मीनिंगफुल ओइबदु सुसोय सोयना आई प्रजासिंदा आई उत्पन्नमगनी हाइना खंजै मे बी ओल्ड एज की पेंशन खंगदे और अंगांग मसा मसा जिंग पीबा न्यूट्रिशन की खंगदे मसी आदगी लापना खरा करोड़ तरा पुनगी हेक ला करोड़ अमनी हेक तौरगा मयाम सिदा फजना लैतब लाइबा अंगांसिंग लैरिबा मयामसिंग सिदैदा फजना यहोनबिदबा तारगदी मसी अखोय पुनमकी आई लाइबक्ति यहोलमोय हाइजबगी वानचदी अखोय पुनमक लाइबक थिमिनगनी मसिदे तोंगान बा आई लोइना बक पंजबदी ngamaroy स्कीम जी फनायामना मसिंग यामंगन Integrated Child Protection Scheme gi makhada PWD na working agency oiduna sakiba phamung yangkhai leiba building hangdokpagi thauramadu Social Welfare Minister A.K. Mirabai, Education Minister M. Okendro, Social Welfare ki Principal Secretary S.K. Dev Burman amadi PWD gi Chief Engineer M. Lokendro na singba miyoi kyana saruk yakhi thauramga mari leinana home gi akoibada u chara thabaga loinana angang singda khudol pot pikhi Education Minister Okendro na haikibada सरकार की महिसंग सिंगदा हौजिक महिरोई लेतबगी खुदोंचादब लैरिबा असि कोखनबा अनौबा एजुकेशन पॉलिसी अमा मथंग चहिगी जनवरी थादगी चनब हौरगनी महिरोई सिंगी दमक्ता खुदोंचाबा हेना पिननबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमदी एजुकेशन डिपार्टमेंट ना पुन्ना होनमिनसी हाइकी लाकदरुबा 2016 दगिदी अनौबा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंट्री सिदा लेबाक सिदा चनरनी सुमाने कोई बताकपी खुद सजेशन पीरई हाइबदे अखोई सरकार की स्कूल से क्लास 1 दगी होबा 1 दगी ने यामबनी 1 दगी ना 2 3 ने तुम चखिबना मथक फावबा अदुना सरकार की स्कूल दा सात्र लेतबगी अवाब से ngसागी ब्रिज तौनबा नर्सरी KG1 KG2 से प्राइवेट की स्कूल सिंग से लेबा अदुना हजिक
अनौब एजुकेशन पॉलिसी इंडिया पुंबगी हापक तौरीसे अखोई अंगलवादी की आगांसिंगसिना मसदगी पास तौरपसिंगसिना क्लास 1 फाउदी मदगी लाकपसिना क्लास 1 दा जॉइन तौहलगा सिगी लंबी मयाम चावना सेमनब थौरांग भारत की ओइना पाइखट तौरे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ए.के. मीराबाइन हाइकिबदा हौजिक मणिपुरदा होम कुनमाथोय मपुंग फाना मथौ तौरी अनौबा डिसेबल होम तरुक लेहनब होनरी कना लेजद्रबा मिमानद्रबा सिंगदा अहेनबा मित्येंग चंगदुना मखोयगी याइफा थौरांगी थबकसिंग लेप्तना पाइखलकली अहल ओइरबा सिंगी ओइनसु होमदा लेरिबा सिंगदा खुदोंग चानबा कया पाइखली हाइखी डिस्ट्रिक्ट सिंगसिदैदा अखोगी तोंगानबा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सेमदुना तोंगान तोंगानबा मखनगी मियेंग चांगी लोइनाना छलंबी सोरोकता कंगाउना दुना चलमबा अहल ओइरबसिंग अदो मखोइबु फजना मखोइबु सेटल तौदना लैरिबा मागी मचासिंगना लौबा लाक्ट्रिबाउ नत्रगना कना लेजदबा ओइरगना होम असिना अखोइगी डिपार्टमेंट की मखादा लैरिबा होम सिना अदुमक महापु माकी लैरिबा रिक्वायरमेंट दरकार ओइबा मयामसिंगदो मेंटेनेंस तौबिदुना सुमाइना अखोइना लैरिबा मयामसिंग असि हेक अखोइना पोक्ट्रिबा ngang हेक सिबा फाउबगी स्कीम असे अखोइ नैनादुना लापो डिपार्टमेंट ओइबनिना यामना हेना मसिगी डिपार्टमेंट असि मिवा ताबम सु ओइबा अदुदै करिगुंबा अमा तौरे हाइबा मतमदा एनीवेयर दा चिना चेनाबा असुमाइना तौबनी लोइनाना चिल्ड्रेन होम असिदा लैरिबा ngang सि अयाम्बा ऑर्फनेज ओइबा अदुना मकोइगी लैरिबा डे टू डे की मेंटेनेंस तौनबा होनबदा अमदि मकोइबु मतिक चाबा स्कूलिंग तहंदुना मतंग चुनबा एजुकेशन पीनबा होनबा डिपार्टमेंट असिगी दायित्वनी मसा मसागी मरमदमगी लोनसिंग चौखट हन्नबा पृथ्वीदा लैरिबा जाति खुदिंगमंगना होनरी मसिबु मपुंग फाहन्नबा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हाइना चाहि खुदिंगी थौरम पांगथोकनरी मणिपुरदसु नुमित असिबु मपुंग फाना पांगथोकतुना मणिपुरी लोल चौखटननबा सरकार यावना तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लेप्तना होनरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थौरमदा लमदम असिगी फमनाइबा फमनाइबी सिंग यावना इमा लोन चौखट हन्नबा होनगदबनी हाइबा वाफम कया तत्तना चाहि खुदिंगी मीडिया दा फोंदोकली अदुम ओइनमक सरकार असिगी लुसिंगबा लुसिंग बिसिंग यावना लारिक लाइसु हैरबा मियोय कयाना इमा लोलबु नाथैदुना थमलगा इंग्लिश लोन दुना चौखट हनबा पामबगी वाखलोन लैबगुम तौरी इचम चंबा इमा इबेल सिंग यावना पांगथोकपा मियामगी थौरमदगी हौरगा मियाम तिनबा मिफम अमदी सेमिनार सिंगवा फावबदा इचम चमना मैतै लोना वांगांगदुना पुन्ना भाप तामिननबु होनबगी महुत्ता इंग्लिश लोन दा इबा वाहै पारिंग सिंग चेदा येंगलगा पाथोकतुना मियामदा ताहनबगी चनबी अमा तत्तना चथरकली मसिना पांगथोकलिबा थौरम अदुगी पांदम फंगहनबु होनबगी महुत्ता हेना भाप ताहनदबदा नतना इमा लोनबु नाथैदुना थमली अमरोमदा नरेंद्र मोदीना लुसिंगबा सरकार असिगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग यावना नरेंद्र मोदीना हिंदी लोनबु चौखट हन्ननबा पांदमदा मणिपुर यावना तोंगान तोंगानबा मिफम अयामबदा हिंदी लोन ngang लोल असिबु चौखटननबु होनरी मणिपुरददी नन मणिपुरी अमगी दुकान नत्रगा होटल दगी पोट लैबा फावबा लमदम असिगी येलहोमी सिंगना मणिपुरी लोल ngangbagi mahuta hindi लोन नत्रगा इंग्लिश लोन ngangnanabu hotnaduna leiri यूनेस्को ना मणिपुरी लोल असि मुत्खिबा याबगी खुदोंग थिनिंगाई ओइबा चांग यौरे हाइरबसु लोल असिबु चौखटनबा लुसिंगबा लुसिंगबसिंग यावना मियामना थमोय सेंगना होटनबगी ममी तादबगुम तौरी ड्रग यावना तोंगान तोंगानबा आइना यादबा पोटलम कया ललोनबा थिंगननबगीदमक मरुओइना लैरिबा नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर पुलिस नाप असि मतमगा चानबा यूनिट अमा ओइदबदगी मथौ निंथिना पांगथोकपा ngamdre मखोइदा पीरिबा खुलाइसिंग असिसु अरिबा मतमगी ओइबना सिजनबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरे गाड़ी मसिंग सुना पीदबना अथु अकाइगी ओइना आइना यादबा पोटलम कया फाननबा चतपदा माइपाकपा ngamdre हाइरि ngarang numidang thawbal district ki manung chanba thawbal moijing mayai lekai de leiba miyoi amagi yumda number 4 leire haiba khangbadagi napki kangbuna commando kangbuga loinena changduna fanana bo hotnabada mafam aduda leiramba miyoi kharana nongmai kapchilakpadagi napki kangbuna handuna nongmai kapada matam kuiraba nongmai oibana maru ama kapkhraba matungda makhatana kapa yadaba phawba yauki hairi ngarang number 4 phaba changba juda miyoi kharana napki kangbuna tonglakpa masagi gari alto car ani mai thaduna amanga ta thokhanki A star car amana thugai rakre hairi ISTV news na phangwa pau gi matungina mafam aduda number 4 kg khara leire haibagi akaknaba pau phangbadagi napki kangbu aduna commando hauraga changkhibane hairi mafam aduda brown sugar sungbagi machine amadi khuchu khulai sing phawba leiramba thengna rakhi hairi mission adu mai pakna na bahana mangjauna na napki kanguna atopa security force sing mateng pangbina ba hairubada yarakhide haina pawasina makhatari ngarang gi thodok aduda mafam adugi miyamna nap amadi commando gi kangbu fajin kibadi leite hairi
Mara leire haiduna miyoi adugi mayum makai mai thadokpa imung adugi miyoi sing tanthokpa haibasi tawpham thokte haina salai apunba nupi samas lupna khangalakli masina mara leijadaba imung dugi miyoi sing amadi larik laisu tamjariba mahiroi kayabu dandi pibadi chumloi asigumba thabak asi miyamna chathadanaba lup asina apil tawrakli Hana laikai dagi tanthokraba miyoi singbu masagi mayum da hanjil handuna khunai asigi thabak thauram singda saruk yahanbinaba khotnabiyu masina mara leijadraba singbu tungi lambi piba oina thokani makhoi singdugi marakta tungi yumbi yawrakloi hainingai leite haina khangalakli Dr. K Binod Kumar Memorial Trust Imphal na sinduna laikhidraba Dr. Binod Kumar gi humbudra taret suba ningsing thauram JN Manipuri Dance Academy da pangthokre thauram adada Professor L Sadananda Singha Padma Shri RK Jhalajit National Youth Project New Delhi ki Director Dr. SN Subharao amadi miyoi kyana saruk yaki laikhidrabagi mafamda minute ani tumina leptona awaba fongdoki laikhidrabagi photo da miyamna leisu katki Mapithel dam thingat padagi maukhatlamba isingna tadong khul yauna khul kaya awana tahalibasi ngasidagi tharaga numit kunnigi manungda sarkarna yengsindrabadi akanba khongjang jangsilagani haina Mapithel dam multipurpose project displaced village committee na ngasi Ukhrul district ki lamlai khunau village ta pangthokpa pangmisinga unabada fongdokre Committee ki Vice President ke Ningrei ngamna haikibada awana taraba khunja singna mayokna duna leiringai da lenga ki mapi mapa singna hanna yengbikide atopa mafam singda thokpa thawdawa thok singdadi kayarak laktuna yengsin ki haiki Rehabilitation ki chairman su oiriba Ukhrul gi Deputy Commissioner da hairurabasu ngasi fawba thabak amata paikhalaktre masigi matangda Chief Minister da memorandum pisilagani nimit kun fawbagi manungda paukhum piraktrabadi makhata ba khongjang jangsilagani haiki Lamlai Khunaugi village se pi mahangamina oirakliba phiba masi sarkar asina khangna mityang changbidababu pendaba fongdorakli Mapithel dam sabjida R&R ga compensation pibaganda piecemeal the pi adu ikoi nuaite suddenly isin thajalaktuna ising loin thumgre adu gi ikoi parjagi poor tribal single lamse ayamba summers tokre aduga Chief Minister amasung IFCT Mantri loinana Mantri ato topasing asegi area asida nomadasu visit topite asidi mi gi khusem gi damni adu ato topba keno na thokba mafam de challe adu asigi area de nomadasu lakbide adu na khoi nungaite joint verification team gi chairman deputy commissioner ukhruse Rehabilitation ki mana chairman ni ising hek thajan badagi nomad su lakte deputy commissioner Ukhrul district se mangraba laidrabra ekhoi hujik phapta bangamde aduna athubu manungda ekhoi gi R&R pikhadragadi 20 days ngasi ekhoi na ultimatum se CM the honorable CM the beginning in case action lakhodrabade honorable ekhoi Makal Makagi Kunjang Jangani Habse Mapithel Dam Multipurpose Project Displaced Village Committee Gi Tarapdeki appeal to Germany. Imphal East District Football Association na sinduna thataruk chupna chathagadaba grassroots football camp ngasidagi raw ground da chathaba haukre tongan ba chahi kangluki angang chama kunthra romna camp asida saruk yari Manipur da football masana chawkhat hanaba pandam da khongthang ngasi lokhalakpani hairi Lesilapada maroba pa amuhana kana leijadraba miyoi singidama pitharakliba chakthung asi mapung phana makhoida yahannaba department ki official singna yengsinaba Chief Minister Oframi Bobina haikre amadi imalon chakhat hangadabani haina media da phongdoklabasu lusing bising yauna larik lasu hairaba singna imalon budi nathaiduna thambagom tawri biling tabir punang ko amukah na krumdari